Bemthetho babambe emadima njengoba tivakashi setibuyela etindzaweni letihlukahlukene kulandzela emaholide. Emaphoyisa amisa aphindze aseshe timoto emigwaqweni lemikhulu lefaka ekhatsi iN4 lebhizi kakhulu. Umhlonishwa welitiko letekuphepha Empumalanga uVusi Shongwe uhole umkhankaso wetekuphepha emngceleni welibombo. Uvakalise kujabulela kakhulu umsebenzi lowendiwe emaphoyisa kulamaholidi ePhasika. Kanti-ke kusenjalo uphindze wavalisa kukhatsateka ngekutiphatsa kwalabanye bashayeli. I think as Empumalanga up to so far, they've done reasonably well. I'm saying reasonably well because we have statistics already as Empumalanga that up to so far we have 19 casualties, fatalities, which is not appreciated. According to us, we don't want any person to die on our roads. Imikhankaso lefana nale seyiletse lushinjo lelikhulu ekulweni nebugebengu. The police were able to arrest or intercept 3 vehicles, 4x4s that were crossing to Mozambique, stolen. Kusenjalo bashayeli betimoto emgwaqweni babonga bayagangatsa ngemsebenzi lowendiwa amaphoyisa. Look, I must say the police presence has been, it's nice to see. It slows down the traffic, that I must say, but it's good to see that there's a good police presence, stopping cars, checking cars. Bemthetho ke bathi batawuchubeka bende umsebenzi wabo emalangeni lambalwa lalandzelako kute baqinisekise ukuthi bantfu baphephile. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa, ngingumweli Masilela emngceleni welibombo Empumalanga.